Бүгін bir kelem bıbar küne kolastan doydağın töt subiyegar ıtıllar manıqa Saqa Respublikatın ilder qanıtalar bıbar Saqa silen oluğor saydıtıgar uratı ulağan sol talaq bolon jön serge köktөktü kıtınna. Sihili Ekaterina Mosova. Hette 190 nömердәг Жукускайдагы быбардыр участок хамыятын чилеттире быбар участогы арылдын инine коластаһын камытын кетен көрөчлөр кытта. Бу курдук жаактары коз берберкелен сыныян көрөллөр. Барыта ырас жанке онон лып курдук бишетен кебелдер. Ол кенне чагы агыс чагы оксон жогон солталак терехин сагаланар. Дорогие избиратели, дорогие наблюдатели, члены с правом совещательного голоса, члены с правом решающего голоса, разрешите открыть наш участок. Онан республика үрдінен тірелдебет ағыз 100 быварды участокка сарсырдаттан жон серге тиетейді. Келнер сыналары бір быварғы кытты гражданин туз браба онна халбаңнабат әбәйінеге. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Толық түп сырын тұтар быварды балықтырын. Инники 5 сылга хайдыга хамай улахан солталах бывар болар. Участок 13 членер, онтон бу хепе теспех колорар, оны бу бехе кайыптен ханга бу автоматический урналар баллар, оны икке кевлелер. Урукку дасылдарга курдук местага кыйын келбет жону туз саяпкага ологоран керие сылжан куаластаттылар. Холобра Жукускайдагы 719 нөмердәг участок хамыhıyата кораттагы балыга кардиотерапия, гинекология вана инфекционный салаларгар сырытта. Манны 200 йөрден кии куаластабыт боллагына агон 7 састах Анна Тимофеева бир самай кыртагас быбардачы. Алакын солталақ, бағылық бүтін талар. Бывар бүткен улахан баллах. Тоғуан 5 сылтан үлелебім бұл 30 участокка ырықтары манды керие жанқас бывар айы коластатабын. Оттын ырықтар, баспардағы ырықтар, пропискалағы ырықтар бары келен коластылар көктөктүк. Бары быварды участокка видеокамералар қолбанылар. Оны теңе коластағын қамытын кетен көрәшілер кырағатык контролатылар. Участок болуқтақ кемегер ровна ғылынна бейгі наблюдательдерді кәлбеппет, хәтті ағыта. Оны кәлемет барытын маннық тоқ процессуальные действиялары по закону бартын кетайын көріммет тоқты замечание болбатывыд. Солтала компаниятын изделы органын үлеттері туары турбатылар. Уапсай бірәдегі көрігі стиге барыта 2-3 тақса сокуону олығы араңчылатчы жуғырысты олады. Жуғырысты олады уже неделе олы. Тан солбысы тұру бәхә кейхә әтті жасқа жуғырысты принимайды аудым. Полиция сотрудниктары олы общественный бірәдегі көріп, біліңі тұрғын антан бірәдегі кейхейді қалық. Быйылгы колыстаһан ураты солталах аспыт кеми эргитен аллакка Саха Серигер ан бастан президент бывара 1991 сылакка ытылдан республика бывардачылара 7,9 дәйдей бирген кыттан тураллар. Салгы 1996 итени 2002 сылакка Уапсай колыстаһаннан президенти баар быппыт. Ол кене 2004 сылакка регион салаячытын быхаталы токтотулган олукток сокону орочулар бигергетер болмойшаламыттыра. Же онон 12 сыл болан баран бүгүн народ республика үрдүгү салаячытын иин колаһын берди. Маныха 2 сыллагата төрөт соконга улари кирен регион салаячыта республика баалыга Илдархан ден атынан бүгүнгү бывар Саха Серин историятыгар саан кырчыге арыйда. Бу бары семьябытынан бары керен коластатыбыт, бары бирки көрдүк. Гражданский толором бутаттан бу баддан битен тақсаны. Эдер ыл болар бу быгытнан, бәбит конституцияның берлибит бір апытын тоғанан бывырды кәділі. Бе республика бит инникия рәлләқтен мен талкүйдугун. Онна өссө күйіске сайда тұруақ бүттен ол тұғығар бу бавардачылар бәлін коластырын бүгін берділерден. Эти курдук быйылгы сыл самай жохон солталах тирәһинин бир эппеттәх түһүмә түмүктенен бывардыр участоктар киһе алчаска сабыланнылар. Билген бүкемге колаһы агы усту кирдие пара турар. Екатерина Мосова, Юрий Березкин, Юрий Филиппов, Мария Бочкарева, Петр Гулов, Марина Трифонова, Татьяна Потапова, Герасим Хобусаров, Саха телевидениете, Майя Борон, Уйхебелю, Чекускай.